ia veia nei fiafi ma te fa felo ia tuai le sua fa per pelo il tato li e su camiso la sueta ma le sunga ida o nei ia ma lua foi di poca la nei fiafi fatta lo fatto e o tato ma tu la tapo inga fa felo in fatta lo fatto forse se tasio mo nei fa se la lunga po nei poca lama fai per fo nei poca lama ma au me mai ya te ia ma wo fa per ya te ia e mai mo me so se te ia ma du te fatta lo fatto so se tafa o e alala ma e fiu no pia ia fa felo ia tu ia to il suo fo Gesù Cristo Nazareta ma foi ma tu fatta lo fa nei fiafi e nei ma tua la tu foi tapo inga e ngalo le tu vai o le tala le lei tama fa sau le langi e finga le to ia le tua mo la tu flitua fatta lo fatto nei fiafi nei po kalama ampere for Christ ia te o nei po ma te fatta lo fatto il suo fo Gesù Cristo ma lo fa stai lo tu talo lo tu tapo inga fa felo ai fatta lo fatto foi ile kalesia I petone o lo fa per foi ona a tapo I mai le sunga le fa fenga ia o kamayava ia mal fritua ia fo mal io le kalesia ona tupu mona ia fatta lo fatto ia tu le sua fa per pelo Gesù ma lo fa stai tapo inga mal ele fa ngaruina fo le tapo inga nai matu malo lo malo ia ma fele ma frila fele ia fatta lo fatto ia lui le sua fo Gesù Cristo Nazareta ma lo I lo tapo inga e mala talo e le fa ngalo in fo ia le kalesia I Soxveli o nai foi ia I lalo fa malunga le sunga ia Danielu mal fretua ia ai vena ia mal I fo I nei kalesia io na vaenga esse ma tu fatta lo fatto nei fia fili suafa fa per pelo lo tato li o Gesù Cristo le Nazareta io ai felavo e mo mai nei fa salunga ma nei po kalama ia ma tu te offo lo fatto ia to le suafa fa per pelo lo tato li o Gesù Cristo le Nazareta ia nei fia fi misalo la tato fa ne fa solo e pe nei foi le o nanga nei po kalama ia o a tato watu lu mo le tu le talo ia on amata ina ile I sama pesi ia tala nei po kalama ia tato I fo matalo ma to varta ia nganga pa ia wa o ia lau fau unga I me uma fo nei fau I lau upu sauni fo e share ma fa soala o fionga fa tai lau fau unga nganga pa ia fa pe lava ona anga I lau upu I lei tu ma lea vai panoa o le lalolangi o I se o maua mai nei au nanga ma to te vala au nganga pa ia mo mori o e lau upu ina ia fa pe ona maua le fie oli ma whaalongo I lau fionga e tā pena ma sauni ai tangata I le langi ma le ola I whaavau. Awa ua matu iai yaso whaina tā maso le unga. Hanga le lei whaalau le lei alungo le ea, iai lo wanga le lei se stasi e whaalongo ma la ngona la upu nei po anga le atu lo wanganga pa ia. Tau lawa ina ma whaaleo le nei po kalama, a e mori o lo wanganga pa ia. Talo le ala I lo suafa Yesu o le mala awa tuai nei a fiafi. Amen. Sina vai
manatua Tene lalo lagi maona tinga Tereto e manatua Tene lalo lagi maona tinga Tereto e manatua Tene lalo lagi maona tinga Ya, natul te tai sunga eu foi tanto clama ni ya malo le soi fomo e lo suna de dia lo suna sua tanto to foi fa malo la vali le lo suna foi solo nanga ya mai fo ngal fai ni foi tanto to kalama ya ole tulanga vai taimi nei ya pisi malta o yo ya ya vi ele tu o mai pel malo si ya nga mal pisi te tau ya e fa mai atu no pe wa ngalo fo ya tau fa fe ya tu ile fa ton mo po kalama le o nanga le tanto TV teno ya pe ona ye ne fia fi kalo fa tu le sunga mai mal fa tu malo ngalue malo mo le ngal fai vi ele tu ne o nanga fo fa awa tu ile tala le ile tu mo le tu le lulagi awa na le nei o nanga ye le ma fai no o fiai le tala le ye fa le tu le sunga ye malo la se fu mo ni lava la nanga poi ngal no fai nei sa pati sa tatu fega ye ia o le pisi au ngama le pisi te tau wa mele fai la utala atu no taki le vai ngai pe ona fainga tai te ngata no ili ava yo ia wa pe o tala tu spaia e va pia pitele la ta watu le manuia male ola e fa va ai to i titi foi la sa ia wa pe o fainga talo le mea a tele mai la pisi me ta ua tua ia fainga talo va pe o ke o va ho male ia pisi male tua le tau mata wale ia le malo sa ya na wa mai ale ta fa ta lo fa fo pe ona ia le tua sa mi fo le fa fi le fiafi ya ale nei vai ngore fi ya la tatu mo sa tatu mata ia le ya ole tatu mata pu ne fiafi ole a mo mai le tu si Efeso pio po tu si foi polo le kalisi Efeso ia ile no mata o pe ono Efeso ile no mata o pe ono ya ola foi tau le foi o sfulu marfa se yo atu le foi o lo sfulu foi o sfulu marfa ya se yo atu le foi o lo sfulu ale foi tau ina tatu tusi ya pe ole ona tu lava yo lo fa tu ya ile nei foi o nanga mal nei por kalame thy will be done foi lo final ole manatu lava na po thimna o lo tata ya nga ya le o nanga foi ya le ale ampere for Christ ile nei foi tau sanga ya ai mo tato mata pulava ile nei fiafi wa fa tuina God's armor for us ya po ofu tau mai le tua mo i tato ya wa te ya tanga ila ile ngol tato pokala mo tato o tato o tau ole ama ka ole ama ampere for God for Christ ya le la tato mai mala e yo ampere la e yo soata ya tau ona fa ofuina i tato ya la tato ya le la utano i fetoto ya o tato tau pune fiafi ya tusina le Efeso ilona mtau pueono ya olona fa yupoe sumarfa ya nga ya tu fa pueono sfulu fa fo me yo la ofaita wina ole nei ina tutu mawia o tou o fusia o tou sulunga titi le fa maoni ya o fo yo tou ile fi fata ole ami tonu ma ia fa se vaina o tou vai le sauninga o le tala le lei o le file mu ia fa popo ina me uma ona tango atu ile tali pupuni o le fatu tua tou te mafai ai ona tinei o fana o malava a lo oleanga ma ia o tou ave le pulo tau o le ola tanga ma le pelu o le nganga o le fionga lea le tua. Iautou te talo i le nganga ia so malava i talo talonga ma whaatonga uma. Iautou mātala pea i le nei lava mea. Ma matua tau sisi i le whaatonga mō tangata pa ia uma. Mō tangata pa ia o malava. Iau tatou tusi whaitau le nai le nea fiafi.
na ua fai lo atu foi tu langa tato tu lo tai foi ele neva yasu ia ole o ofu tau mai le tua mo tato lo sunga Yosua ia lo sunga foi soalo tam ta pu nefia ole fato a pia foi ona ta mata ile le sa utala no atu ole wa mana ia le ngo fitfili foi sunga tai ia me foi tato tim le nefia ia ai so se au taua ia ona ofu e tau mole tau awa alu tangata ele fitau ila le ato ta penanga ia vai ngatu ai ole tala no mai tatu mta upunefia o lo toi moli mai ia te tanto e ao ona tato la ina ofu tau mai le tua ele oni ofu tau e de langa pe sui pe ta pena ili mo tangata o futau wa ta pena ile tu mo tatu ila ole wa inga nai la matanga minga tatu mtau o futau la io lo wa ta pena ile tu o futau fa ale ngana pe ya no fa ya tu ele ni ofu ta pena ina tangata po ni limo tangata sui po le alfa le o futau fa ale ngana o lona winga wa mata atu Paulo ile tape ile sawa fili ile wasawa ile sawu ile ni awala fu ile anga tele e wi mai de fili ni awala suwa malie mani awala mata ngofie pe yona yu fana na le wa mata le na tongi mai fili mata fana mai tato e wi mai ni awala mata ngofie mani awala e fai ngofie ntalia tangata ai ngalo ya tato o awala na o saunia fa peale o tato ai ni mai le tu le fata umana o tengia e Paulo ia le kalesia kartia lau e Paulo va tu le tato maftanga le va le kalesia o in fa seina auto o ina le na mata mai ai fa solo mai uma kartia le sau ia e feso pe na nefia mo va ia tu Paulo e fodinga mai o le atale le fo uma o i kartia le la fa solo mai ia e feso ole awala le na la yona la pata ia Paulo le kalesia i Efeso e tatau ona ofu tau nei mai le tua ai sala ia na wa fayatu pel fate te inga mo le na le wa mai ona faile tala Paulo le kalesia kartia o ina fase ina o toto teo ese mai le tala le o mono tau te to ale va ya tu Paulo me fo la le la tu pu i le kalesia le Efeso ela wa ave lo le lu tau Paulo le kalesia wa tau na ofu yo tau fa le nganga ela pe na ye yo tau yan tatu fa tau ye ne fia o nai vai ngata ua e pe ona o mata fo ye le sai le tu tatu tau fa mai Paulo le kalesia ye Efeso na fili tanto au le fa vai na la lang ina ia pa ia ma ia le matau le ngaina o vai ngata ua vai e lua e tata Yesu langona ile nau ta ingo le apostolo e tataua ile kalesia i Efeso ona o ofu tau ato atoa mai le tua ina ia fatu mawina le pa ia male le matau le ngaina o le fai wina lava o lantusi le kalesia i Efeso le e yei upune e pe ona vea matato matau ia ole fai upo sfuru ia o tau loto tele i le li male malosi o lona manga fai upo sfuru matasi ia o ofu o tau i ofu tau ato atoa mai le tua ina ia o tau mawhaia that's the main purpose o le matau ia o tau mawhaia ona te e atu i tonga fiti ale ti Apollo suma lua awanta tau tele tau matangata a oli sili mawhaipule ma li i o le pōliuli o le neila langi a toa ma nganga le anga o mea o i le langi amen suma tolu o le mea lea ia o tau tango atu ai ofu tau ato toa mai le tua ina ia o tau mawhaia ona te e atu pe a o i le asovale pe a uma ona o tau whaia o mea uma tau te tutu mau i lava ia pe os fata tianga na o le taimoanga le tapo kalame nefia fila usunga Yosua pra foi sau mata ma sau tanga ia te le yo atu e ili ia vai te tesiole
o le ofutau e pe ona o mai mo tatou mataupu ne fiafi ia le tua tai mo la noa la sunga te ta ole manai ole patusila la apostolo tau fa apostolo e ta umai ia Efeso e au ina tatu ofutau atoa amen no wingo atoa la fa mai apostolo le se tamai fu le na se tasi se vai na so le la ta o ia tau fa mata tala mai ia tulanga vai nei peli mana ia o mai fu le fa se na mai apostolo ni ta mai Efeso Elena le fusi Elena o vai nga umalu atoa ufutau full ama no wingo mana onga le apostolo mo ta mai runga ole si vole le mau ai se ai e tawai e tu samar tala apostolo on tato ofu tauga le la tata no e nefia ya e peila ona sawa na runga awala nga tato tele o fana e pela ta ofo wai ele ai elanga e pe sa o lau sa no ele e tapele o tau fa tino la le to o mai e tau ele fa tino tatu tau ele tatu que le vai a fanga mai sa tani lu e ona e alo le ele o le tula o la fa matala mai e la va pia awa o le ala ta o ile il tula nga pe ona tau fa matala i se o la o le o atu se ta o e vai nga fa matala o ile ta le fushima nga mai la ai pe o le tau na i fina ngalo male apopo inga malosia le apostolo i le kalesia le Efeso le ngalo fatela apostolo le kalesia le Efeso ai sia foi le o le kalesia e milionaire le kalesia e sa lo fa foi l'apostolo ya ai wa toyo ese foi ia Efeso ya no tele o tulanga pe le la tau o tulanga pe ona na o l'apostolo ina ia ao ya tu Efeso ona ofu le le anga ofu taule e ma faina pui mai tato e poa ofu tangata ofu le langi nei mo le ami mai tau e anga ia e sa foi to e malo loto e tala a ofu le pesa foi tau watu mala o se ngat foi o mana o la apostolo where every time you have to wear fa wa pe ofu awara ve se ofu e o ina o le tunga mau se tu lo fa fu ma o e ofu le le nga fa ina tale tau ale sa yo pe wala so ne tu ali ya au tale tala ta na ya ta fa ele pa tai no fa so il fa po su ba fa la ne ta sa wa ele o le nei vai nga mo mua le ta te mata ne fef o le nei ina tu mawia o tou vai nga mo mua le te mata ya o le no ta inga ole o Paulo ia tu mautanga tala le ia tu mau le ora fatu tua ele foi sa nga ole ofta pe a fai mata mo tangata ele ia nga na ia ile ofta pe a fai ai vai no fie ole an ngata tala mai ia foringa malita pena nga Paulo malona tau ina mai ole ofta sumanfa ole nei ina tu mawia o to able to stand e mana o mia no tatou tu mau il fatu tua o le ngaluenga na le tau mo faile o futau lea e avatu mo oe avatu le o futau lea ina ia e tu mau ina ia e tu mau ina ia le matau le ngaina o le matau le ngaina na o lo tala no ia se tai muri ai na fa atatu o ne tau valea le tala le o le vainga na le winga le upu ia le matau le ngaina au ne tau valea le tala le ono taua ta fa solo e lola ia ile le la ta atu lola il fuspa ia fusia le sulunga titi o le fa maon o fusia o tu sulunga titi ile fa maoni bainga mo muala si bainga lo luanga le wa la si a tele yo mai bainga lo luanga la so si fie tu langa tu mau tawa tanga tu mau o so fa metala mai le upule la mona o le fa upu mai nganga o le tala la ta mori mai fa metala mai
e le winga la wa ia tu ia le fas fai tau le le nga le ala ta o le fuspa ya le família apostolo o le nei ina tutu mauia o tau tutu mau o tau fusia no winga lai le apostolo e te tau ona ia fusia le fusia so se temia ta te no foi o sa ta faita o se temia ta te no foi valele langa o leo te wa ia tu ile o leo mo so mai le fusilia ai sa tau pe mo tu tau pole o fa ai mo mai alta male ma salua ta o pele ta talanga ma pe me ana esa pena so mo vale pe fa awa pe a maulo fuspa o ngai ke comfortable wa fa longo wo awa seki e pole halo fianga e pe vale pe pe mo ta vale ale style tanga tai pako apple fuspa e su e tua la wo fa wa fe o vale ya ai nga ta wa fa mo e malanga lo vale la ya pako fuspa ya pe la fuspa ulana la tata noi e se vele ko nga fuspa ai o ke le lo foi pole ale le ko nga me e lo e se kingo fa mau fa me fusi pa ai lo se fusi pa ula si li la ta talanga o le tu ta mo volta te tu la mai pone ai leon vai ta no ai mo le ya ma lo fa ta o le e se foi ta o fusi pa o pone ta woni si vai e fa mau le la le vai fo le vai tau ele ngata ile fuspa o le walu la ho le tsungatiti a we mele fuspa ho le aso e dunga ho le e pe ole no ta ingala o tangata le nga fa lu fuspa uma ina ia le lei ma to comfortable le la ya ai ole fuspa ula le o mai ia lo anga le ole fuspa fo mai ole sulu ngatiti fusia sulu ngatiti ile fa mauni langa o le so tanga le o le vainga ila lo tangata ma vainga pitu lunga ona atoa lo tangata o le fa maun ai o le nga fo o fuspa o le tangata ina ia matua I mausali le lei o le ngata e fa mau le lei ile la e a fuspa e to e fa mau nga ia ta ta le a faita ta ia portar pupuni po ani si vainga e pe hoko manga ila lo le fuspa o le e te lela nga fuspa ai o fa maoni le au mai o lo fusia ai le vaina atoa so se tangata o no so se tangata tau o le meta ona ia o le nganga o fa maoni tau nta to fa maoni fe fenga ta fo on fa tino le vaina la na ye te mi tato te le fa maoni e fo yo tato to fi matute ai o le nga wa I male apopo I fo ile por kalame male apostolo fo ne fi pe ona o mai tato tus sulu o tanto sulu ngatiti fusia o tanto sulu ngatiti ile fa maun putting on the belt of truth ya ole vainga mo na por vainga no do fona ya lela taot ole si vainga ole ufi fata ma ya ofu fo yo to ile ufi fata ole Hamilton le ufi fata ole Hamilton the body armor of God's righteousness ile mo Tesalonia ma tapu lima fa upe valu o lo tatala ma ina le ufi fata le o le ufi fata fa mai Tesalonia mo Tesalonia lima fa upe valu le ufi fata o le fatu tua ma le lofa a tanga I me ye luo pe tango e vai esele to luo le e vai tetas o le so fata singa o le ngaluenga tangata tau ma le tua o le tangata tau e ta tau ona fatu tua o ia e anda le mele e ta tau ona fatu tua ai o le tua e anda le lofa o lo ia tali tai nai le tangata tau ina ia matua saunga le mule le o le ta tala ma ia tu si le Tesalonia ia le mela le ta o le ufi fata o le Hamilton lo na winga o fatu tua ia ta male alofa o le tua le o fatas ona maua le fata le pe ona tala no ne fa la sau
sau no fa le fa fi mole na vai na so na ho fa mo mini si vai ngor ta o le fata o a pe o le fata pe o le mele o tu tonu ai o wala pui mai le fatu tangata e pi o le pui nga malu na le fatu tangata o le meta o le mele o lai sa wa fan o lai o le tawe ele o we alo pe o se me o le tawe mele e ta pena e sauni e pe ona ye le fusi le o le sungati awa lo fa singwa le fusi ile representing ole ole truth o le fa maoni o le atua la represent mai le fa maoni po le upo le atua ile sunga tiki le o fa maoni o tangata pe ona te fa yo mai ai pe tawa na le fata wa tatu wa i tangata ai oi e o so fa ni va nga fo ye pe fo ile o leo e fa ya la le ufi fata e pei fo lana tu mai a parlai mai a tatou nei i le tūlanga wharenanga. E ta tau ona o fia o tatou whatawhata i le ame tonu. Ame tonu o le atua. No inga o le ame o tonu le mana o i le atua e fufi ai le melea. Ina ia malu pui ai le whatawhata o le tangata langa o le mea. E oso wha ia ngofia me, lang le whaasanga i. E peila o le tūlanga na. E pe on tau sasoni atu i fo i tūlanga e pe ona ni le whatawhata le o tao i ai. Mana ia le whaaso, mana ia fo le pointi nai te o mai. O le whatawhata o le tangata o lo teu ina ilo na ola. O lo teu wa ilo na whatu. O le whatu le na e whai tete nga tārawa. A e whan mai, wau mai lea me o tono o le atua, wau fiufi e tang le whatu. Wai mana ia o le whai. Amen. Le si vaenga mwana alo o mai whai upasuma lima. Se vai o le tala le lei. Ma ia wha se vai ina o tō vai i le sauninga o le tala le lei o le file mu. The peace that comes from the good news. Ia, matua manino lele brand ngai au mai na. Matua ne vai tenu o tele mau se vai o le Nike o le o vai si mau se vai. Ia, brand is. Le brand leo au mai i se e tau oka. O le file mu. O le peace. O le mata le vaita. O tau mo fai fo esi fo isi au le ka mo fai marki a polo e mo mori mai ni ki ni ngai vai o le o ma mai o moni la mo kala li. Wa kongi mai ti a polo ngai mai so i ngai ngugu. O ngai mai fula. Pe ua fa ua kai ka ku du mai kala. Ia fo le taimi o la le vai. Ia aua pe o mamafa vai ona le fia. Nga lolo inga o le umon fa se vai ina ta uia. Se vai o le file. Ala sunga la sa fa so ye na vai se vai o file mu. O se vai le ta uila nga o le wa ta o mai la pors te apostoloia i se vai. E matau le fo ele yani si me ore fa nga e mo mori tala le ai Yesu le la ya ma mo mori le tala le e pe fo o upuaya Yesu le fai fo yon so no la o i le malanga e ave le tala le la e fai o pe e fa e pe li ma mena ta o mai a volta i duo of kino a wani tupe ta si lu toto ma ia fa se vai ta o yo se vai ava yo o le ta o nga se vai langa te tau on fai se vai pa se vai nai le fe au maringa venga le tua langa o vai a venta le le metolio io mai sulen tale le io file mu o file mu e mori e tato le tale le no fa no la tato le o ta mai la posto ma ta mai se vai e se tau fa se vai no tato vai ile mana ma fa unga le tua e mo mori ele fe au tala le e su e peila le mena le wa fa no fa popo tu si vai ngale o le tawana langa tau fa se vai e te fa lo mo ino foi pe ai lu le se vai e te lo mo fia le mana ia voi le o la fa lo le tawo se vai e pi e mo fa io na se fe mai io au mai me fo te i matui ole me fale to no yo au te wa faina lo au
o le mori tala le le tu pe fo la se ata fo ina mo tato fa se vai o tato vai se vai o tala le file mu le di Yesu fio mai Yesu le o file mu na mai mori mai tala le e le fa pe de si Yesu sa o mo tala le file mu na mori me le di o Yesu ne tato tama ya la usa sa ne man tu foi ele speciale fatu pese e Peru na foi mai banta mo fi vai la tu e o mai tala le mai sona so se tangata la vai alwe tala il fina ngalo le tu e matango fi ha na vai e te vai ai mole mala le ma aja la nga ke la ngonga fi le e te me foi na la tala tu a mayonga e pe foi me foi na le mo ata vita matelen tu singa i vai o tangata a ver tala e la foi fa mai ta vita le salamona e fuma fitu foi o pelima yo vai ta o fia la usavali yo wala ina nei le mau vai vai manao ole manao na ta vita pe tu ta ofi o vai sa vai ton mo ya le sa vai ton ina nei le mau vai mi le fa pum ina nei le fa le ton vai orai sa vali ma ave tala le ma mori la fi au Yesu pe vai ta vita yo vai le o lo faola tanga ma losi wa fai oe matali pupuni o te maluai i lau tala le la e te utala i ta vita i le e pe ona i ta po kalama nei po mo mai no vaenga i o lo ftau e pe ona tata no ai ya malo fa po sumre no le la tauti ia fa popo ina me uma ona tango atu le tali pupuni o le fatu tua o le tali pupuni o le fatu tua in addition to all of these hold up the shield of faith tali pupuni o le fatu tua e tele awala man losi ma le sua ma lie pe ona uta ua ida matanga lea e le o mafai ona vaia e mata ai o lo ui mai se awala mana ia e faingo fie ai ona tosina le tangata e faingo fie ai ona nga wa i ta ua ona vea i lea ma wala e to i lalo ai le ua tau mafai ai loa le ia le talatala ina mai o le ofu tau le nei tu la fiafi o le tali puni lea ua au mai o le tali pupuni o le fatu atua o le fatu atua i le atua le tangata tali tonu i le atua e mawhaia i le atua so o se mea e ala i le fatu atua o le tali tale na o le tali tale na whaonga ina e sataraka o me sako ma apeteniko e whaasao ina mai ai la tau mai o ngā omu asa o le tali tafo i lea sa whaonga ina e tani helu e whaasao ina mai ai o ia mai le lua o leona ia manisi lava o e sa mausa lilo la tau fatu atua i le atua o le fatu atua o le tali tonu i le atua e mawhai e le atua me uma pe o se vai ngana o mai le fa fira suga pasa manai awa le o tala no le telefoni e tala no le telefoni lo no pui nga Yesu pui nga le atua o la na mangu pui nga tato la nga ila na fe au mana nga luenga mai se tato ye ile lo langi nei e pe o le o tala no il telefoni lo no winga le telefoni le e kava to ai tato o lo fascino a Yesu ila na pui la foi tau tala ita vita moi le po io va lo talipuna e tala no ata vita ile talipuna fascino foi la ia Yesu awa o le talipuni le e mo faia ona na lave inai oi lave inga ya mai meo o mai ma ufa na fana o lo fana mai pe e tai pe o tafa i tau i limita upu ma le amatanga mai e lenga e te tau wha ato toia tatou vaenga umai e penta amata mai runga. Lenga e tatou te leo laife ma l'apostolo. Lenga tatou te leo tau ma whesa ngai mani tangata whatawa. O tangata sili ma tau kia le whasa ngai tatou. O le ala fo i le wha marusia i l'apostolo. E ao lava ina ia te tatou vaenga umai o lo whatau. Tatu te leo tau aveni ofu mamani pum tatu te leo lai spiritual lai tau tala whareanganga mai a tatu o le mea lau i te tonu i a tatu o ai te mataria
fasingo uma fure fasingo ia ke misoni su o lana malu pui o lana ufi fatapata o le sunga titi le upo le tu e mafana la ve ina tato mai u fana le o lo le anga to tala la posto e ala tato matalai a wale te tau e tau tato u foi taimi uma awa e ave eselo o ftau e vai lo tato titano alenga tateli o tu la lo fa ngora tasi nga vai e vai lo sao mai maru fana e peila o lau to e fa popatu nga vai uma tu sa mai man tu e si facile na sa lunga o le vai nga tango atu i le fatu na sa le amatanga ia fa o popo ina me uma ona tango atu i le tari pupuni o le fatu tu langa ye tani ya fa mai tango ya ye kai me le ya ya moni la fa mai ale si fatu tu ya tu ele fi pawanga me ata ile tu pawanga me ka fa ka ile tu sa o le ngale na o le fasimel na sa tu ye lunga po fa mai tango atu le tari pupuni o le fatu tu langa ye kai me pe no sa no e kai me misi ta to ma fatu e tai me tu mo ta to le lo to masa salo ke wa fia ka aisa nanga wale a to al fatu tu ya tita pe yo si fa poponga le na pe na sa ma ro fa so lo so ela ta sa va tu no el pulo tau ole vai nga ole fa u pues fuma le fitu ma ia o to ave le pulo tau le ola tanga ma le pelu ole nganga ta mo mo la pulo tau o le pulo tau le ola tanga o po le helmet of salvation e se fo ile no fo ma no mata i le pulo tau ta milo lo ma fo fau e se lava wa tu wa ile tua ia po wa tu fo ile apostolo le pulo tau tu sa o ai lungo le fai mai o fa tanga pulo tau o le ola tanga se alme wale au mai fa tanga ku i lu mo faku ai salme wale ave fa tanga fa mtalta ana fisidia lo ma fo ai salme wa tanga ile apostolo fa singan pulo ia o futau ai tu pulo tau fa mai o pulo tau le o fa tanga po le ola tanga ona o mata le to tanga o le ulu o le tangata si tulo e ma fai ona ai mata le pulo itself pe se title le ya te o ta uma ya te tanto le mata le e ma fai on ta uma o le no va ya to nai o fulo pu la e mai lo pulo le ya em fai fo na lo o fo mai va ya to la fai mai lo pulo o fo mai em fai fo na lo ta o fai fala e va ya to la ta pulo fai fala papers e pe ta uma to represent e ta uma na o ta ua o tangata o le whaotanga inga o ka pulo wina le whaotanga this is our title o le pulo o le tanga o le mafo o le tu wina yo tau o le pulo o le tanga le o le whaotanga le tua ona to e te se ble tonu o le la wel watu lo tonu le mafo fa o le tangata ile tau mafaila le pulo o le tanga e malu pui ale le to tonu le hao o le tangata o le mafo fa o to tonu le ulu le tangata se tulo o lo yailo na mafo fa o le mafo fa le o lo fa nga yo ia e musele o le fa ai anai o le ase me tupu le tino le tangata ona longo le fa ai o le ase me ti nga o tama lima o le vai matua o le tuli ona longo le fa ai fai el mafo faula na fai lunga o le alme tau le vai le alme tau fai le vai le tinga lono winga fori mai o le mafo fau na te fai uma fai uma o le tino o tangata e o a le loto o tangata anai mantua yele le telefone o tato tanto lunga o le mafo fau this is our soul o nai te u tonu o le mafo fau tonu le ulu o le tangata se tu lo na mafo fau na tanga ile ai no ta inga le tua o wani me tu pu so fuanga male alunga o le nei o au nanga lo tato yai le nei lo lang ia tato mana tua fa ia tato fa yunga according to our head to our helmet
e fai e tātou whaiunga, e fua o i tātou o tangata o le whaolaina. Nā ea. Pe o sau matamata tu la nai, e man tufu, e iri si tusi nai aro tā ua mai ai. Le vai ino le loto ma le nganga. Le pero e fasu lua wa o ola le fionga le tua o lo matuanga lua fo. O lo si fo ilo na maai peru uma e whatau maai tu. O lo vai ina e o lava i le vai e se ina o le loto ma le nganga. Lona winga ya tangia mai, so se mea mana o le loto. A fai e watu le mafau e le tarafea ngai i whaiunga le mafau. E le mawhai au na whaia. E le si upo tātou le mea, e le loto e le awala e whaia. O le awala. O le awala e o mai e le mafau. Pei o le awala ni nā le no mata iai ma o tangtanga ma o vava ai iai. Pei o le tāua lea o le tātou pūrou lea o tātou e whanutanga. So se taimi tātou te whaia. Aua ne tau lea naina. Ono lea. Mānai. Ono le te tau e ina le o tāua. To represent. O tātou e whanau e tu. Lau suma. Naro, whaftai. Men. O mule ano. O le ua tata noa na i le pūro tau. Lea ngai te tau na pūro runga. O runga o tumutumunga. E whaingo fia ia na whanga mai runga me ma whainga runga le aora tangata. Lea ngai me le mua moi runga. Ne wana pena tau whaamatara mai wae e pe o le mawhauwhau le tangata i te me sao ai. E sao le mawhauwhau tangata i temi. E le ngā o le mere i le mawhauwhau tangata e a temi mutua sao le mawhauwhau tangata. Me wana mai e su i on so i a fusia o tau su ngā tiki. Pai e i fusia ngā tiki o le mawhauwhau. Lai mai sa o i e su. I a fusia su ngā tiki o tau mawhauwhau. Le whautua Yesu i ona so. Ia ona o wā o le mawhauwhau tangata e peia e sao ai. E te me sao ai. Ai peila le watala noa i le pūrou lea. O le tususinga i a le whengi mo fau le pūrou i le ao tu. O le whengi fau na. An saura i le whengi o le whengi tuainga. A le whengi fau la le pūrou o le whaunga. O le whaunga. Ia po le whenga le nā. Whenga fau na le e tano mai. The crown of anointing. The crown of the office of a king. E tau tala la i le tupu ia Yesu. Le whaunga le pūrou lea. Leo tata no le pūrou lea. Ona o le whatau le pūrou. E pūrou pena e saunoa. E iloa le leia le leo ilo le pūrou. E iloa fo i le fō mai ilo le pūrou. E pea no whatu la utala. E ei le taimi e se ai e malolo e na vese le pūrou. A le pūrou le tau tala e tispaia. E pea na tata no ne whiawhi. O le tau tala whaalea nganga ia tātou. Aua nei a vese ina le pūrou lea. O le taimi a vese le pūrou lea. Na wale a tātou whai e ingis taimi. Nana to e se lo pūrou o tulo i tolo me utu moitanga toko mai tau Yesu ma se le pūrou. Se le whiwhai. Mole ea ma se mea toi ia o fuku. Le uwha o fwai e Yesu tātou. A ta ua na. O le whai o le tōninga i so se taimi. Whare whai ngā luenga. O whea tātou tianga i. Tonu o pasi. Tonu o so se mea tātou tianga i ai. You have to wear. Ofu tōninga na. O tōninga le laurangi. Anto e tala maloro. A tōninga leo. A sole. E pe whatu lau tala vai unga. O tōninga e tuati. Se longa o te rifo se tulo. Sa moi lau whafo. Se longa o te rifo tulo. Amen. Lau whatali mani mani ia mua. Lau wha mauni tu singo. O lea fu rai whai lau tala e pulo leo. Le mela le nga wapi fo le tala no te le apostolo i vai male. E tatu le fo l'apostolo le nga tanga pentai tai. E tai ofu. O te lo fo l'apostolo le te utala i mere. Awana ofu fo l'apostolo i o paulo. Tu mai lo wa fli liu te malo. Tu fa le nga lo le utala no me te malo. Nga masangi nga Roma. E fai le ofu tau te fatalen va ai e te malo. Te nga nisi viu mo ni sta no mai. Isi doctor fo i tula mo mele i ofu ya ana va ai e te ngata. Na lava ai tu langa pe na ye Roma ia na tapen pe na ngai misami ia me wala lo te tana ai fo ile au ye tu langa awa o le ata to ke ilo le ia ilo le ia ma ti Apollo ia i mea e va ai na matalitino me ai le ma fo na ilo mai ti Apollo le pulo ma sunga ti pa le fatale me dilo mena spirit langa tau tala e fa nga me wana na tau fa ia ia ta vita
ia sau fa ofu tama le o tavita I ofu tua au le kau mal to e mata le sau tama lo fu e me ko ya to le mal to ni e pu lo o le fa ka o le ta mal ti pa ia me ka ki me le o tama lo fa unga le mo moli ma le mo moli o fena I o futawi ai te o fa o le la to le men ai te o to o fa o fa fa mai ia tavita ese o tele masangi ai masangi tavita le fa unga masangi tavita I lona li le suafa le le me vola le tato o le suafa le ma me tawia au pe mai tato e sigi atu I lo me te o le are cavalo na no to ma ale tu e su e mo na luana mo moli el fauma na mo moli el fauma al watu al ma e pe ole kila unga le ke mai al watu la tu al ma al watu ta we la no for fal tu al ve au ma me te lo tu mai al watu milo la tamaro al fe al watu la tu au al ma ko fa sanga mo to so fele you turn ala na po mo ko long fal tu But ya we for mato il millo ma au sau mau ya te va la un to so atu na vai tu sa mal fa matalanga mai ngai o kau su ele rona perke ya le pe ya on tala no ai to represent tanto tangata o fa tanto ese mai tanto po tanto e wo vai sina o lea na malu pui ale le ye tu o pulo le fai mo tanto pulo e u fia yo tanto o no tu no tanto o lo fu ye le mafo fa po le nganga o ia le na te controllinga me uma o ala va me o mai o au fana le fili sau fika le mafo fa ma tau fa e te me fa so ina ita ua o ye fa le mafo fa ma le me tau fa amen au mai mai ma fo tali o fana ia au mai o ina le na tu u pulo tau le tanga tu le o sia ina ia fai lo fa yunga fu ai le pulo le ta te pulo mana ia le la tau tu disfule me banga mana mana fa mai ole male pelu ole nganga ole fiunga amen sort of the spirit ese fo de mana yo le vaina kala ngolo le pelu le ana tua lo le stawinga Yesu marki apolo amen sauki apolo le kele o nga vaenga ka milo mayai ta wa la ta pengo ka uma fai ki apolo e kili Yesu a fai o la lo le tua fetalaya nei mai e li waleto ku Yesu ele unga o me ai o la tanga wa fionga a fionga le tua a fionga pa uma i fonga le tua vai mana ya lina o me ai fa mai o le amata Yesu ta o Yesu fa mai awa wa tusia la va tu sa o Yesu o putu spaya ye tu singa le tu singa le fionga pa ya le tu awa wa tusia e pe o tusia elena o me ai o la tangata to fa le si fo I fa o so songa awa wa tusia e te sana I fo si tangata tasi tangata te fo ina o le tu to e watu lesi fa o so songa la tali Yesu awa o tusia e pe o tusia ole tele sana to fo ilo tu ai o malo si o pelu le o la men ko il ke ya ba ko ko solo ngaka ko ya ai sa o le pelu le nga fa nga Yesu o le upu le tu o le upu le tu so se mana onga whatever needs whatever o ha uma mea ye tutupu o lo tandi ya le fio mane amen o wa ni vaenga o lo tato mafati ai na tala noa mai awani avenga o lo tato to veina la tala noa mai I la tali le fio pa ya le tu o le pe no o tu le tu si le mo bua mata o ya le peru wa le pelu e fa tau mai tu o le pelu a halu luma la vea ka lu ma sau ko le vea fu taita le suma
so la so fa so ye de vai pelu le nganga sele le ia se si pelu sililo na mai pe o le pelu le pe fo na sa no vai sele man na yo le lava ta pena o ta to le toninga le ele ngata fo ina ia ta to lo na sefe mai ta to i fainga mau fana pana le o lo fana mai ai ta te mau tali atu i foi ile ti apo amen awa e pela na sa no le vai ngale alu ta pena Yesu na faunga la wa Yesu alu ta pena ya ole wo so mai tama so mai tu vai tama yo na o foi ta to faula ile ne to le tama ile ngona le ta to we pe ne ile ngona tanga ta fi ai fi ya o me no o ile ta to li manu malo o Yesu ai mai la ye o le ala wo so mai le tama i me malo losi i me vai ai tama o ma mau talia e fa pena fo le ya tato tu mai ya tato so i fuanga nei mal tato o nanga ile tala le Yesu na va ta pena tato you have to prepare be watch for tato matalia so se temi o tato te loa ke le awala pe ne sa no te le o ton fitima awala wi mai satani e fa fia fa peta to o se melele o se me mana ya a me mtwaina sia le tu mai foi poto solmon na ala tonu tanga to manatu e ton ala na yo ki e ma so to fa fa no ai le no mai la ia fa fita uli no meio pelo tu la battaglia io lo fa per fa sa tau mai le ia tala Filipi Efeso nai a fai au tatou ma le atua o ai se fa sa tau mai e le a se fa sa tau le la o sau ti Apollo do na malosi ma me matau tia sal fa ri bale fa pe ai o Yesu ala e o so mai la la vata pena le ri o Yesu la nga la fa of wina le malu ato le tu i na tai e la vata pena i ta fa pe o tatou ina ia tatou la no tali ma la va o pena fa o pena ina tatou le no upu ia la va o mau tonga ile ti Apollo pe fa sa la mo va pe la fe mo fi bana e si mena al ti Apollo sa voi su malia e su malia io non sa viste fa pe tatou ia na se atuale ona ya ele o ia tatou le ato anga le toninga to tatou ni po malo fa e mata le mai to tanga ile disio o vaenga yo monta tatal no ye o pulo tau o le talipuni o spau o vaenga mona mo lo puipuinga a tu mai le physical side na le paua le o le meta o le weapon le e ta ua i o le pelu paua le o le meta o le meta ta u le meta o le mea ke como fai ku ye ba ku afo e ki di fit na paua le o le vaenga le o mai o paua le o le meta o fa ngai ka o le upo le tua po le fionga le tua paua le o le pelu le o mai defensive in nature paua le o le pelu le o mai e fa ngai tau e tau a me uma ia na tato malau lau le fia o me this is for our safety mo le pui o taua ia awane i sao mai se mea awane ia fia taua ai a ora kai ni ka ke fia kaua se i rol pelu le ku sao e pe o fa ngai Yesu mana tu le o me mana ia na o la tanga tu ape te rio mo na tu pe te sa o me le fai e pui fe te lu ia Yesu le masta la o so tu mal pelu a pe al fine ngalo le Yesu le se te ringol tale su pe fale nanga le la tuai e pe o vai na le pe o tatou ia pe le oso ai melna ia ele na tu le ma o fo le ma o le tamale a o fo ina o mai fa toni o tatou la pe ta Timoteo na sa o le tu spa yo mala mai langa winga tau yo a fa tonu mai la sanga tama o i mai o po le tu uta ala ngai te mi sa o pe le tu mai e teu la teu o sa to o le ngana le pelu ma le upo le tu sa mo le fa fonga e teu o le o langa yo sua
te watu fo ilo langa istemi te wan pili manai te lo le ti nga na mare ma ti na te mati alon to ngore le ora amen ia le tu te la so pa na vi una tai alor fa so la tawa tu le van mun ya ta talo ile nga kamale le salangi ya me tala no ale uta leo mingore ufta mo tsawa yo to ta talo ile nga ya so malava italo talonga fa tonga angana ta talo ile nga po le alava le fai mai e pawalo of kaulo wa yai ai au ngo matatalo ai au no ita wo matatalo langa tatalo e contact ka ua male kai ya so se mea manga oi le au kau so ka i mo mua le game plan al tata yao fa sino mai le tata yao le game plan e algo le mea pa pengang fa taua o tatalo la this is our part e ka kalo e ka ko talo talonga o malava i lale anganga no winga ele talo fo le se donga fa lotu le fiafi po this is your everyday prayer tu so aso uma ta tu talo ai taimi uma o fea ta tu te ye ka kalo ka vale so alu ka vale la fa ka se i faila la o fasi mo ba wa le la ya so no ia la no mana ia la wa o mai le nganga i me fiafi la o pa tal no talo ya o mato tavale makua levanga mai masalo wa valu tau sanga tavale e au mai al mako ka vale pa o le breaks ave fai e mawala me fuli le ka u e pa i lo se la umita keke lo la lo al breaks wa i fika o e mai le atono le sile fia fo e la o so nei mal mato temi mato te fewa i vale o mau kilang fa fia mako o ngau mai i ka vale ale al mare pa o ale ave fa fia ling sinia e au mai afa me ngau mo fai ai alu ka vale e fa ko pa o ale kas le la fa tala wa valu tau sanga o ye pa o le mato ta vale ai so se tani mo te feo ai e le se vi yo se si alu tau o pa o talo e mato te yo ese mal fale fai ka ka ma pui mako ka vale mako aku falelia pa o falelia la me uma mai malusi ya mato e o alu ka vale ka vale o falongo ko fia moe wala au ele misi do kulele la fa nga we ave me mo fio ai wala au kwa ka ma spese falvinga alu ka vale alu vinga mato o ma pa ole valu to sanga le to bon mau fa ko ave ai le masalo o ngi masinga ave le sia o mo sa mo le o fa ya le la tava sau makana ka fa singo mai fa ma kira was fiu su ele brand o le kava o le breaks na ave su le breaks fa mai lang tala ke offer ka fa ya ni me ko kava ese se le break le algo le kava ese se le des ia le fore tu an ma moment o sa wa ese le size o le break le na fa ya le des ko tava ele o le size le o le mele fa o fiu su alu lo sta ma me o mane e lua o le breaksman test ave fale le su mele o le titala no ala no ko te tino ngale o le power total ko ya vaku fo le vasorin ke ngai nga ave la vason te nei bo le ngata le pam vai ba ko fo ile a vaku vasorin te nei a fa mal kala ka mano soli o le ke lo pam vai ngale ko lu fa nga ma wo ye ko nga fa ai ngawi fao e ka kipi ulo fao ele that's not a right box for le ton fao nga kilo eno walu failu to lua ma fa fitai le tua ila na pui puinga nei mea tele sa ma to feo ya mo kiki fai kau fa sifuru ma ko yo kirangi mo mai ile ta vale ale trakia pa mo vai de ale wo mo wa fms se men fa o le la ua pe o tau ia ile wa mai le ngana fai ma se fa ma au fo ta to po kala me ne fia man not ta wa ni fita wa ni mana onga po le a fo le power ka o ka po le power ka me uma ka le fai le ese ka so ka inga ile tua ele ma fai ya ta o se metas amen praise the lord ya la sunga
so Manai hanai tonu le famasino mai lava le tunu ia e tusa foi mai tau tino nga vaiuma ana sunga de ta ai te tonu le nga te le tau tino ona le ua tata no ile tau ile malo si angor talo le ngai e fa fonga le atua talo talo tanga uma ai ta talo ele fa fonga ina le atua se lo sa mo lo fa fonga ole te talo le fa mai te talo ile nganga no winga so se mea ia close low relationship ma le atua awai fua fo i la ngai oi mai le atua i mea mara te fa mo lo fa ile atua mo fa mani pe onai o criteria le tana te mea mai e tali mai le atua ile talo ona ole te online mele o la ia ki oi ki tu sia pea le lo fatu no na le tu ona le la bota o tu la ngalo talo la o talo ta o tele so se tem mea da il tatu di fala yesu o yesu o faola o yesu o tupu ele tau te talo le tupu a na la te talo le tupu ia mau se fata ita inga mo tatu ne te talo ai vai faola o mai te talo lo tama le foi la mai su fa se te e sempre mo tatu o lo ile la langi le nei ina i to foi el mele le foi fa ta ia to le uso ai lo masan le feo ai ma le uso wa ta tau ma futa le nei lo le uso le na tulo che viso Yesu o lo na malo sianga that's our strength ole malo sianga le tato ole talo le foi la e wa to Yesu te talo fa ita i lo uso maua mai momoe la fa Yesu tu te le matala ia mau sei tu poeta wala lata mai vai tan mati ngalo tatu faola au foi la fa ita ingale mo tatu le fo tatu tata no la sunga vai uma ma te tem salo tatu po kala mane fia fila fa fo sa mo lo mai i tu langa le ofu le na tata tatu no e pe ole u fascino mai ofu le au tu manatua la abela nai olo la manatu ile history ile temi na loa ia tamu ma eva le matanga le na ona fati mai le o laura au te tava ile matanga le ngalo ta ola i ofu le pe fo mai ia tala a kolose na te no mai nei ofu to te ngata fo linga ia tua le alana apatu a mai kava ai fai mai le tala tu spaia ona tango tu le mai le ata le ato Kristo Yesu na wa fio mai fene fo ai tango le tu sui le ofu eva matamu ofu ai pauma praise the Lord le ofu ina wa fa ofu ina fa pulu ina itatu ina wo mai fene fo le ofu le na fai ke Kristo Yesu le ofu a toale e fa ofu nai le matanga la wa mio se tu lo sa mo lo si la ma mai e ufi ai lo le la va si tu e ufi le matanga me sa ofu ile na lo na tu ina no ngale ngole le wa fa ofu nai tatu no wa fi mo le van fa atta mai ole ofu le na wo mai sa Yesu fa to mai ofu fa ofu nei tatu ma fa tu i tatu i lana me tono o la auto e sa tu le kapa to na ofta ia le na man tu le na tala mai ta no ngai tu ma fa tai lo sunga mo fa so tala mai fe mai ia tu ma ai fa ai u le tala no a Paulo i ofta fe mai ia o tu matala ia amen praise the Lord o le matala le tala no i Paulo ele o ngale ofu ai tau tu mo ele o ngale ofu ai fa vai amen ai vai mo fi ele o ngale ofu ai fuspuno ele foi mai Paulo per ka vole o ni ve o como ka pe fusu pe ku ide ia vea o tō mutangata e whai male mauti noa o loo ia te tātou le ofu tau lea pe o nai tata noa i lea sa moe malau whaafonga ma lau whaafitai le lava pale male on sai male tātou porkalangu e iei lava le manatu male tali tōtunga
pa ia tu lo loto se Amen. se taua o le nei foi sa vali o tau na tau mafai mo moli atu e pe ona fai mai le tanto mau le ne fiafi o le pelu lea o lo tau mafai e moli mai mo tanto o le pelu e fa tau mai tu Amen. e la vea ai oe la vea ai foi ya a ruatu ia te oe e tau i lo fina ngalo a saufo ia tau e tau fo i lo loto o le pelu e o ina ai tanto fai mai o ina ai lau savali o lau tu o lau moe o lau wala o mea uma e fa tonu e fa poto ai tatou e awa ai tatou. Praise the Lord. Amen. Ale nau ta inga o le apostolo ia mausa li lo tatou fa tutua ia. Amen. Praise the Lord. O le ase sa vali o le ase fe au mo moli atu le tu e lo fina ngalo le nea fina. Amen. Praise the Lord. Wala tu so mafatova o le fe au mo tatou umana. Amen. Praise the Lord. A fai fo nai te fa fonga mai le nea fiafi. O se taimi mo mua o e fa fonga ai ma e toi fisilia e ai te oe po o ia te oe o futau ia. Ai maise le pulo tau leo la tanga. I leo se fa sino limo al polkalame. O le tiiti al polkalame. O le tau long. A fai leo ia te oe le pulo tau lea. E leo le fiafile nei mo moli atu ai le pulo tau lea ia te oe. E a vea ai oe ma se tasi o le whanau le atua. A wao i lato umana talia o ia mfatua tua i lon suafa. Na ia ofo i natu ia i lea manuia e vea ai lato ma whanau le atua. Amen. Praise the Lord. Whaila o e whafonga le nea fiafi e te mana o mia ia le ofu tau lea. Amen. Praise the Lord. E le ngata o se taimi mua wa e nau e vatu pulo tau o le whaoltanga e whai ma e talia i totono lo loto ma lo finangalo. Po se taimi mua fo wa e toi whalongolongo wa toi whamalosi au atu ia te oe polkalame i lau sāvalinga. Amen. Toi whamausali ma whamawaa le tā sāvalinga i le tua. Ia o le taimi le nei e toi whamalosi ai umai tau. I re na oe o tau o. Lau sunga yo sua peisa u whamalosi au le. Na neia lau whamalosi e wale whafonga mai fo tatu atu no uia mele sila mai mo mai fo. Yo e whalongolongo mai. Ma sila mai le nei po kalapa. Awai pe ya le ufo ile ale tunu ia e tua manu ai le tu le longolongo ai longolongo ida longolongo le upo le tua lai o tatu o tafa ele o mamau mai tatu per tala tu spaia e ke tau sa ili i o mau le yu huma le ya te tatu ben sauna le upo le tu lava ta pena ina i tatu ma tatu o e sa mi tatu o tau le upo le tu mana na fionga e ta pena i tatu ta pena i fia ta pena i le langi ma le ola e whaatau. Uso, a e poto, whai lau whiwhiringa. E i loa tangata poto, i lana whiwhiringa e whai. E peo le tau sau no atu i sunga i le teitei nei. E tu sama tātou pukaru. Whamia le tue lau whaafo. Praise the Lord. Ia whai lau wa e whaafonga mai ai te mana o mia le te. Ta lia o le whaotanga Yesu Kiriso e vea mali i ma whaola ia te oi. Praise the Lord. Ia, o le a whaiar tātou te tana. O te talo leo, te talo le whaotanga. E vea i oe, e vea Yesu Kiriso e vea mali i ma whaola i no. Amen. Amen. Ia, a whai fo i o nai te whaafonga mai o lo e toi mana o mia le ofu tau lea. Ia, whate tai mai upo le ufu le tātou te talo le nea whia. E toi tā pena i nai o tātou tangata mo le malo le tua. O le a tātou te talo. Yesu Kiriso e le li o le ola. Yesu Kiriso e le li o le ola. O whalongo i le nei a fiafi. O whalongo i le nei a fiafi. Wa e tala noa tu sao lava i atea. Wa e tala noa tu sao i atea. Te talo i lau fio. Talo i lau fio. O te ofo i nātu lo nei ola mo o e Kiriso. Te ofo i nātu lo nei ola mo o e so. Te tala i nātu i nei fo i lo nei tangata ato toa. Tala i nātu i fo i lo tangata ato toa. E fio mai ai lau fio. E te fio mai ai lau fio. Ma avea mali i ma whaola i lo o langa. Avea mali i ma whaola i lo langa. Tā te no nofo whatas. Tā te no nofo whatas. Se iau o le aso e te toe fio whalua mai ai. Iau o le aso e te fio whalua mai ai. Whawhetai wa e whamangalo i atea u ia uangsa. Tai wa e whamangalo i atea u ia uangsa. E ala i lo toto Kiriso. E ala i lo toto Kiriso. Tu maulo vi inga e whawa. Maulo vi inga e whawa. O no lo suafa Yesu o talo tuai. O no lo suafa Yesu o talo tuai. Amen. Amen. Ia le tua. Na wa mai a le talo le whaotanga wa vea i fui oe matangata fau le nea fiafi.
ia ai nai vaenga lava e toi whaamarusi au ai fo I lau sāwalinga ma lau wawa iatu le tua. Ia, tāpena ina oe, ai po iai se tuspa I ai lau whale, po ai fo I se whale o loa e tau mai sau tusi pe taru se whaife au, ia mawa ai po whea se whale sae, o loo lau ngai ina I le fionga pa ia le tua, e alu whaamarusi ai loa nganga, mo oe lea ua e whaia te talo whaotanga nea fia, taimi mo mua ua e talia inai. O lawa oli a ngelu e afe langi ona ua e talia whaotanga leli. Ta talo ia so uma e peo tato whanongolongo le nea fiafi, ia mawhai tau le fionga pa ia le tua. Na paua leo le malusi anga o tatua, beo taua, tate nofo whatali tali e mo leli, malonu whingana. Ia ai mo le, malu lau telo tato o whafonga le nea fiafi, ia tato pulkalame le nana. Malo whawhitai le whafonga mai, whawhitai le lava pale o lo whaafonga mai fo le nea fiafi malo on sai mai. Tau lava ina ia whaafo I le atua lona vi inga e whaafau. Ia ai o le neitula, ia le ato e tu inatu I se uso nei ai o sua. Ia whai una mātou prokalame I le talo. Ia o tātou whātou whai le nea fiafi. Ia le atua tātou I fōma talo. Le atua e tu mautu pe lava ia te oe le vi inga le whaamanu mai whanetanga. O mo foli ngā luenga al tangata au ona. Sao ni ma whaia ma tā pena nea fiafi. Talo le tua tu mau fata wa ai fo ia tua ia to ai lo viva fa mangalo I singa ngana au se upu fo I wala le tua ele tu samlau fa fo ai mai se fa fo ngal ba tu le ia angale le mai fa manuia mai fa manuia se tasina talia o Yesu talo fa talo fa tanga nei po I le nganga ma fa mauni fa manuia se tasi le tua le talia lo upu I le mota Lona o whela o whaalongo mai ai, le tua whaamanuia I lona loto, tona nanga mula mawhau. Tā pena masau nia mātou te leilo ātai ao, le ola mai malosi, mātou te leilo fo I le 5 minute I luma atu. Mātou te leilo pe mātou te toe uia le malama tai ao, ao le mātou savalinga nei wa yaso, mātou te leilo alava, ngā o oe lava, wao o ia te oe lo mātou wola le atu. Lava singa o nei wa yaso. Ia iai lau whaamaru ianga I mea uma. Nga iai lau watunu o lau whanau whaatua tua I le lalo lagi. So se meanga iai mawhaia. Ia iai lau whaamaru. A lea fo nei vai aso se vai aso manuia mo I mātou lau whanau. Lau whafo lau whale I mea uma. Nai whanau la iti a o whaamanuia. Whaamanuia I tai le atua. So mātou tai a ulale man whalitua. Mai se fo nei whale ilo na whaungaina. Ia iai lo wanga le whaamanuia le atua ma anga le au au nauma. Ai mai se le whaatono nei polkalama. I le au au nanga, iai lau whaamanuianga. Tuma watu le vi inga ia, to e le tua le tama, le tua le alo, le tua le nganga pa ia. Nei maso mai o I whaamalau whaamalau. Amen. Amen. I whaamanuia tele ane, tua le tatu pokalame, ia I le tatu o whaafonga. Ia o no swafo Yesu. So, ia le tua. Ia. So, ia.